esengo makasi lisusu ya kotala vraiment bandeko na biso ya AARD na muklai na yango tobengi les amis de Rachel Diazanguka oyo wapi le cordon akenaki kotala selili ya sika na bandeko na biso ya mboka ya Nzundu batondisa maki na esengo pe sa ezalaki wana totala petomona kaka na bilili ya Valérie Lukao. Mosala na ye ezali ya kosangisa ye coordonnateur ya les amis de Rachel Diazanguka oyo babengi na mokuse AARD na tina ya kosangisa pe kopanza association les amis de Rachel Diazanguka ntona na cadre impact pe idéologie azwa kinzela kokene na mboka ya Nzundu na tina ya kosangisa pe kosola na ba membre nyonso ya AARD pona kotambwisa masolo ya AARD na ndenge elongo bani ezalaki esongo makasi bandeko nyonso Nzundu komona le coordonnateur Algase Vuvu kokoma sur terrain pona kotambwisa pe kosola elongo na bango. Mon nom est Tata Vuvu Masidia ku Algasien. Nginabuna, coordonnateur de l'association AARD. AARD qui sont les associations les amis de Rachel Diazanguka. Rachel Diazanguka inani? Rachel Diazanguka, député provincial ya Congo central. J'espère presque batunyo sotoyebie mtantombokolo awa na lubingwa. Le but de l'association c'est accompagner Maman Rachel. Maman Rachel pas comme député, mais Maman Rachel comme personne physique. Kaka la député ou pas, beto kunima ya ni tukala. Ketika bweko. Donc accompagner l'honorable Rachel dans la réalisation et la concrétisation de ses actions. Le seul but de l'association. Donc, Ibeto, si tu yantika exécuter les activités zani kukumwala nzundu. Donc, Ibeto makutumani, Ibeto mesomani. Parce que, qui salut qui est député, Zaya ko kende koloba ba problème na biso na assemblée provinciale afin que le comité exécutif va trouver solution ba ya ko exécuter va trouver la solution sur nos problèmes liés à nos contrées. Alors honorable Rachel kunakena kalen sazaya ko momenta luta kuna mwalanzundu donc ibeto tunaiki salu munata mambu meto ku Mama Rachel kinumana yani pe mutuwani kanata kuna province. Donc c'est ça l'objectif. Si ma côté lisana ba membre nyonso tina ya AARD bango pe na tour na bango bazanga ki maloba te ya koloba liboso ya micro ya les reporters. Kiesengina kia upo mwene kimvuka ya AARD mujambu ya ntombokolo ya fata dieto ngina kiese kibeni mukulitambula mamo mena yeto nsatu mama katusadila pasipo vata dieto dienda kuntwala tuna yekiese puisque association yi nkumbu ya ntete yikotele kuvata dieto alors tuna yeminu yevuvu ke mumpasi zozo zikalanga kuvata dieto association yoyo boyikotele meme kamani sampasi za akulu kome situenda kuntwala mumomo sitwalomba kwa yani mama vuidi association yoyo ngina yekiese kya yingi mumona ke vata ditini keto kiki tuena bonso bambe ni mumwankaka nkaka meka kimbeni kopo development ka itadi di mambo makimbeni mensatu za beto kaka Louisa lokututungi la puisque kuku bonso bulutele tukondro sali alphabétisation tukondro mazamandwa mambote mazamandwa kibeni mambote vo finwanga nkatu nsadu lumpe tusalanga me nsadu tusalanga individuellement mais bubu tuzole vo twakala commun kiesi musavo tunayempasi pasi zozo zitalomba vo muntu kakafuti kutuzangula mo kutukatula muna mpasi vo muntu nkatu mwa tukatukila mpasi nkatu bonso bu vovele papa president mubisalu bya kulutu salanga bitalomba swati ava wasala jardin tanzi nsengo za rosoir zibineti bina bya kulu bina nsatu po bikutukondolo komike mama unina musavo kakutukatula muna mpasi zina idina tunayensatu yemini fufuko kakutulua kila mpasi vuka kutukatula muna mpasi zo zina beto alors mpila mpeluzi antuka tunekiese
musavo kisalu kikiluizi kuma vava be tompediaka tunakibeni vuvu en tout cas buna tukulu yambidi be tompediaka lukutu simba parce vo bitu bakulu twenda ko kontoa bande koto baete AARD ezali moko ya association oyo ezali ko soutenir vision pe misala ya Rachel Diazanguka Ntsona oyo aza député provincial ya Congo Central makambo boye biso tobeti maboko moko ma président bana olata uniforme na biso on a écrit ndam oyo na tike na bino juste moi commentaire